musi no livhana na zwe na livhana nazwo, no ṱangana na zwe na ṱangana nazwo, ni tshi khou tswenyiwa nga zwine zwa khou ni dina nga tshino tshifhinga, hu na vhathu vhane na fanela u ṱutshela kule navho. Ni nga ṱutshela kule navho physically lwa ṋama na si tshavha tsini navho, kana na ṱutshela kule navho lwa muya, kana na ṱutshela kule navho emotionally, na khatha dzi thaisi havho vhathu vha si tsha ḓivha uri hu khou bvelela mini vhutshiloni haṋu. Vha vhathu vhane na vha funa nga maanḓa, vha vhathu vhane no tou vha vhetshela thungo for a time being uri ni thome ni dilane na nyimele ine na khou dilana nayo, ni ḓo kona u bvela phanḓa navho vhutshiloni ngani, ngauri ndi vhathu vhane musi ni tshi khou ṱangana na nyimele dzine dza konḓa vha a ni tsikeledza, vha a ni panga mihumbulo yo ni timatimisa, a vha ni iti uri ni ḓipfhe ni na nungo, vha ni kula nungo, vha ni fha maano a si avhuḓi, vha ni fha maano mavhi. Vha ita zwino nga zwo itiwaho nga mufumakadzi wa Yobo a tshi ri sema mudzimu wau u fe. Ndi uri o vha mufumakadzi wa Yobo a si na mbonela phanḓa ya uri vhutshiloni hu ya fholiwa, na musi arali muthu o loser whatever everything that they had, muthu u ya kona u dovha a vhuyelela, a dovha a fhirisa na zwe a vha a nazwo before, nga murahu ha musi o no fhola kha zwine a nga vha a tshi khou ṱangana nazwo, kana kha zwine zwa nga vha zwi tshi khou mu tambudza, zwi tshi khou mu ṱhupha, zwo mu fareledza, zwo mu vhofha. Zwino nga tshenetsho tshifhinga tsha musi ni tshi khou dilana na zwine na khou dilana nazwo, hu na vhathu vhane a vha ngo funa u ni vhona ni tshi lila, ngauri vha ḓo ni khokhovhedza, na lenga u fhola, na lenga u wana solution kha nyimele ine na vha khayo. Zwino hu na vhathu vhane musi vha tshi ni vhudzisa uri hu khou itea mini vhutshiloni haṋu, vha tshi ni vhudzisa uri ayo zwi tou nga ri inwi a ni shapho musi zwi tou nga zwithu zwi khou ni balela, nahone na musi vha tshi zwi amba vha zwi amba nga u kherukanya, vha tou ri zwi tou nga inwi ni khou balelwa vhutshiloni, zwi tou nga ri na inwi ni ḓo fhola lini na. Vhathu vho raloho ni vha vhudza uri it is well. Vhathu vho raloho ni vha vhudza uri everything is fine. Havha na vhathu vhane vha ḓo ri vha tshi ni vhudzisa uri is everything okay my dear, how can I help you, na vha shululela mbilu yanu yoṱhe, ngauri ndi vhathu vhane vha vha na grace, vha na tshilidzi tsha u kona u tshila na vhathu vhane vha kha dzi nyimele dzine dza konḓa. But havhaḽani vhathu vhane a vha koni u tshila na vhathu vhane vha vha na nyimele dzine dza konḓa, if ni sa nga koni u khatha dzi thaisi navho physically, no vhofhekanywa navho nga dzi thaisi dzo imaho nga uri, ni to sa open up khavho, because a vha na grace ya u kona u tshila na vhathu vhane vha khou shumana na dzi nyimele. Na ḓi tshila navho fhedzi haya ene a khou ni dina ni songo vha vhudza, ngori vha nga si kone u a tandulula, vha ḓo tou ni khokhovhedza, ni vhudza vho fanelaho.